Migit ana maralang miyembro ng Fernandino Lgbtqia plus community at rin personnel ng City Gender and Development Focal Point System ing Mekisanmetung king Lgbtqia plus Rainbow Pride Peace Parade at Got Talent Competition inyang June 11 bilang parti ng selebrasyon ng Pride Month king siyudad ng San Fernando. Pwede muna niya ng God FPS kaya duwangan ng siwala ing opisyal na LGBTQIA plus organization ng siyudad ing makuleng parada madibat Heroes Hall hanggang City Market Plaza. Megmarcha la rin partisipanti bilang suporta king equality, diversity at inclusion. Katukining parada, gera pa naman ng recycled gown pageant at Got Talent Competition. Amemye pamikatagon ka rin partisipanti na ipakiting karelang talento, creativity at advokasya para king environmental awareness at self-empowerment. King mensahe ng City Councilor Elmer Benco, amig silbing tubod ng Mayor Vilma Caluwag, pasibayong didikdik ng City Government ng suporta kareng programang manyulong king inclusivity at equal opportunities para kareng eganaganang sektor. Pasalamat neman, IGAD FPS Focal Person Ami Katakutan kareng anggang LGBTQIA plus community, sponsors, partner organizations at volunteers ameging party ning programa. Balaw sa namang susundo ning syudad, ing kayang kampanya king health and wellness kapamilatan ning libreng HIV testing, sexual health education at access king reproductive health services. Ing aktibidad partine ning Pride Month celebration ning San Fernando. Kapag nasang pasiknangan, ing mabye, pante at ating respetong pamiali-aliwa dareng balang Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.